phansi enqabeni ngoba inqaba zehlukene khona inqaba ezakhiwayo uyibona ukuthi nansi inqaba kodwa kwazi ukungena kuyo kukhona inqaba esemgodini ikhona lapha eKlipberg khona ijele lapha ngaphansi kwentaba kusho ukuthi lesikhathi ihlasele sebemi ngomungo ukuthi sebeyahlasela manje sebohlasela uDavida wehla ekwazi ukulwa wayokuza uNkulunkulu ngenzeni ngibahlangabeze yini uzongivikela yini esandleni salabantu uNkulunkulu wathi hamba uqonda nje kubonqo la ngempela kwaba njalo wafika wayichitha leyo mpi ngomlayezo ovela uNkulunkulu yasihlakazeka baze bashiyana impahla zabo bafike bathatha oDavida nabantu bakaDavida impango-ke ibizwa ngokuthiwa impango leyo kuthiwa babuye futhi bahlangana nomfilisti enza kona lokho kwezwakala futhi asefuna ukuya futhi azohlasela angithi akhalela nale mpahla lezi ezadliwa kanti ayazi lokuthi futhi uDavida lona wathi ngakangeni nasebuthweni wabulala inkosi yakhe uGoliath wabunga futhi uDavida wabuyela phansi emthandazweni washona phansi enqabeni esikhundleni sokuba bahlangabeze uma ifika lapho ufika ukuthi inkosi lapha sebebuyile ngenze lokho engingakwenza yini ngibahlangabeze kanjani njengoba ngikhuluma nge-new direction ama-directions ningarelayi kakhulu ku-experience ilungile yona niyisebenzise kodwa celani noma into uyazi cela ungathi ngoba imoto yakho ayazi yagijima uthatha only 15 minutes ukufika emsebenzini ubuso uyageza uyahlala ulinde lokho ukuthi izawuthi uma sekusele 15 minutes iyangizwa lena bangithinta ngithi yaqhuma la ngempela uzokwenza lokho kodwa amalanga awafani ngelinye ilanga ama-truck enze nje ungakwazi uku-overtake ngisachaza wona leyo ndaba-ke uma amafilisti esephinda futhi esezohlasela uyabuza futhi uDavida uthi inkosi ngiphinde njengakuqala yini uthini uNkulunkulu uthi cha ungenzi njalo lena sekungeyami ngizokuxoshela yona le mpi yamafilisti manje ungasaya ngaleyo ndlela zamani uphuma ngemuva njengoba kukhulunywa ngezihlahla lezi amajingjolo kwathiwa baqathame bafike bahlale kuzo baqashe kuzo bangahlaseli balindele uNkulunkulu uzothi uNkulunkulu angabona ukuthi sesebemi ngomumo manje abese kuvunguzisa umoya wakhe uvunguze lezihlahla uma zivunguza lezihlahla bese nyabatheka la ngempela zathi uma ivunguza lezihlahla phuma ibutho likaDavida thuwasele lapha baleka njalo njengoba kuzokwashiwa indawo ezimbili lapha ukuthi babaleka ubachitha ukuthi hayi ukuthi bachitha ngokulwa sebebaleka bebalekela impi kaDavida ngani la uDavida uyicele uNkulunkulu ubuzile uNkulunkulu ukuthi ngenzeni ngoba wayeqhawa nje lokuzala wathi mayezobulala uDavida uGoliath wayengakabikho nasempini wathi maye emusa iCV yakhe lapha nakuSawuli ethi hayi mina ngizombheka lona mina ngake ngasindisa imvu kababa sebeyithatha ibhubesi nebhere sezibambile zahamba nayo ngafike ngalisindisa ngayibulala lelwane manje ke lapho uDavida azange abe nokhosha uma siya 23 amahubo
uthi uJehova umelusi wami uthi uJehova umelusi wami izimpi ayezilwa uDavida enqoba kodwa wayibika uNkulunkulu uma ezowulwa wayicela uNkulunkulu engisho ukuthi ke impi okhulunywe ngayo manje kuthoshwa manje ikhali zonke zikamoya hayi lezenyama amen zokulwa namaqhinga kaSathane nomkhamanga kuphi yizo-ke lezi enigqokile njengoba nibona benigqokisile nje ivikelo-ke lezo zokuthi noma ngabe kuqhamuka kuphi ngayiphi indlela kufike kushayise kuphelele kuzo zona ley'khala abaninike zona lezi nkulunkulu lezi ngubo abaninike zona. Ngicela ukuthi masinyane le ncwadi lena eyokuyala manje ngicela izwi lokuxwayisa esolithola lapha kuSamuel 13 verse 8 to 14 ayihambisana funda sifunde encwadini kaSamuel 13 evesini ka-8 eyokuxwayisa-ke uSamuel wokuqala isahluko u-13 indima u-8 uSawule unikela ngokungemthetho wahlala izinsuku eziyisikhombisa njengesikhathi esimisiwe uSamuel kepha uSamuel akafikanga eGiligali abantu bahlakazeka kuye. uSawule wayesethi lethani kimi umnikelo wokushiswa neminikelo yokuthula wanikela ngomnikelo wokushiswa kwathi eseqedile ukunikela ngomnikelo wokushiswa bheka uSamuel wafika uSawule waphuma ukumhlangabeza ukuba ambikele. uSamuel wathi wenzeni na? uSawule wathi njengokuba ngabona ukuthi abantu bahlakazekile kimi nokuthi awufikanga ngesikhathi esimisiweyo nokuthi amaFilisti akuthene eMikimashi ngathi manje amaFilisti ayakwehlela kimi eGiligali ngingakhulekanga ngase ngiziphoqa nganikela ngomnikelo wokushiswa. uSamuel wathi uSawule wenze ngobuwula awugcinanga umyalo kaJehova uNkulunkulu wakho akuyala ngawe ngokuba uJehova ubese yakuqinisa umbuso wakho kwa-Israyeli kuze kube phakade. Kepha manje umbuso wakho awuyikuqhubeka. uJehova usezifunele umuntu ngokwenhliziyo yakhe. uJehova ummisile abe ngumholi wabantu bakhe ngokuba ungagcinanga lokho uJehova akuyale ngawe. amen. Ukuthule bandleni isixwayiso lena thi sifunde phambili bengeyokuyala lena isixwayiso ukuthi njengoba lesekhulumile izwi ukuthi impi ngoba amaFilisti ayivele kuba kwakudala ayengezwani no-Israyeli kwatholakala mabeya kumprofethi lo uSamuel uyabatshela ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe umhlatshelo zingakedluli insuku ezisikhombisa. Kwahamba zedlula lezo nsuku ebambekile ngoba khona ukubambeka. Abantu bathi bangabona ukuthi ihlasele lempi yeza izobalimaza babaleka. Wasala nendodana yakhe nalelo dlanzana. Wathi mayibona ukuthi kunjalo usethi ngoba ngiyazi ile experience engikhuluma ngayo ukuthi ningasebenzisa experience ningacelanga uNkulunkulu noma wazi ukuthi into uyazi ukuthi unazo lezo ziqu kodwa cela uNkulunkulu ucela into onayo usiphethe certificate kodwa ucela ukuthi njengoba nginazo le certificate kodwa ngicela ukusebenzisa ngendlela efanelekileyo
ucele uNkulunkulu azokunika. Uyasuka uSawuli wenza lokho okwenziwa okubekele ukuthi kwenziwe umprofeti. Yena engagunyazwanga ukuthi enze lokho. Wathi ngoba ngiyazi ukuthi kwenziwa kanje angenze. Uzuyasho nokusho ukuthi hayi ngaze ngayiphoqa ngoba azi ukuthi uNkulunkulu wakhe yilo kwenza, hayi ukuthi uNkulunkulu ozomsindisa amnika amandla okuthi anqobe. Wazi ukuthi uma yenze lo mhlatshelo uzosinda ngoba nakho uNkulunkulu ukhulumile. Uthi ngaze ngayiphoqa ukuthi ngenze ngoba ufikanga wena. Kwathi selivele igama elabuya kuSamuel wathi wenze umsebenzi wokubi. Ngalokho uNkulunkulu usewuthathile umbuso kuwe ngoba ubezoqinisa ukuthi kube umbuso waphakade naphakade. Kodwa ngoba nakho udelele izwi lakhe kuthiwa usuzohlushwa umbuso wakho uzophela usumile nje lapho umikhona. Kwaba kanjalo ngikhulumela eloxwayisa ke lelo igama izwi incwadi yoxwayisa ke lelo esicela ukuthi ke ningasebenzisi ukuthi hayi ngiyazi angabi njalo konke onakho uyashikula le youth lapha lithi konke enginakho thatha konke kwami into enjalo nje ngizoyizwa nani masifike lesikhathi. Ngicela ukuthi ke kanjena njengoba sikhona ngizocela nje ungakasukumi labakhona o-arch naba bakhona. Ngizocela kusukume umama ehlangothini lo mama egameni lenkosi njengoba bebekiwe bebabili. Sebecela manje ukuthatha unyawo sikhona izinto abahlangana nazo ebezinye izikhathi zizifihlile kodwa manje ngoba sebaphakanyisiwe ubathikazi into nje okufuneka ukuthi bayenze le incwadi njengoba sikhuluma ukuthi bese babize uNkulunkulu konke amen abahlangana nabo bese baya kuNkulunkulu. uNkulunkulu uye ozobasiza. Nasi isifundo sikaDavida enamandla enjalo enokuhlakanipha enjalo kodwa wathi nabebheka wathi hayi lempi ayingangamile angibuyele kuNkulunkulu. Mayileko abuyela ngedolo ayokhuleka uNkulunkulu ukuthi manje ngisize Nkosi. Namafilisti asekhona aseseduze. Amafilisti akhona namhlanje asekhona amafilisti akhona ngisho ngaphakathi ebandleni sigqokile simhlophe sibahle uzuthembe hayi akhona amafilisti. Akhona amafilisti. Wena ukwakho ukuthi ya uNkulunkulu elakho ikhotho uNkulunkulu uyakuye uNkulunkulu size sisikhuluma kini nobabili manje ukuthi mama nobaba nibambisane niye kuNkulunkulu nicele nikhuleke uzomphendula uNkulunkulu uzonilwela futhi uNkulunkulu. Hayi ukuthi hayi mina abazangibona kahle utheni ayisebenzi leyo. Hey ayisebenzi ngeke isebenze angeke ilakhe nebandla likaNkulunkulu leyo. Indoda nayithatha isikhundla uSolomon uthi Nkosi ngicela ukuhlakanipha kuzo zonke izinto azange afuna ukuthi ngifuna ukuba rich ngifuna ukuba nani kodwa nje wathi nayisethatha wasiyacela enkosini wathi ngicela ukuhlakanipha. Naso uhlakaniphile uzokubona nawe ukuthi le ayingangamile le eyakaNkulunkulu lento bese ugijima uya kuye ungazithatheli ngezakho izikhwepha
ngoba uzathi uthi uyafika lapha futhi ukuthi hayi amandla wekho uhamba wedwa phela akekho uNkulunkulu kuwo owakudala owakunika nalesi sikhundla akunike sona mphakanyisiwe siyanxusa ukuthi iy'nhliziyo zenu zibe mnene kodwa nihlakaniphe njengey'nyoka isho njalo incwadi hayi inhliziyo ayibe mnene kodwa uhlakaniphe njengenyoka kuze kumangaleke ukuthi kodwa manje kanjani sizomthatha kanjani manje kanti hayi usebenza ngoNkulunkulu. Nami ngalawo magama ngithi baphathi bami bambani niqine bambani noSathane ukhona. Uyabona nje lokunyakaza kwalezi ayihlanhla uSathane. Siyabonga Jesu. Siyabonga Kristu ophilayo.
ukuganya kukaPetro. Khona sebedlile uJesu wathi kuSimon Petro, Simon kaJohana uyangithanda na? Kunalaba na. Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawundlu ami. Wabuye wathi kuye ngokwesibili, Simon kaJohana uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. Wathi kuye kwesithathu, Simon kaJohana uyangithanda na? uPetro wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, uyazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye, yipha izimvu zami. Ngiqinisile ngithi kuwe, semusha ngokugqoka uhambe lapho uthanda khona, kodwa kepha nxa usumdala uyakwehlula izandla zakho, omunye uyakugqokisa akuyise lapho yena ethanda khona. Amen. Ngoma babona amandla mdala izulu Bueno,
mama wethu. Siholeni baholi bethu. Siholeni baholi wethu. Yeah.
nokho uyenezelo kakhulu, kepha obhodla kunokufaneleyo ubangelwa ukuswela kuphela. Umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaniswa, ophuzisayo uyakuphuziswa nayo. Inkosi yokusibusiswa Umthule bandleni. Kula makhanye libandla. Haleluya. Ngibingelele bobake letihlalo tabo ngokwehlukana kwabo, ngibingelele ibandla lonke leli khona lapha lizosingatha lo mntwana. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu longiphumelelile ukuthi nami ngibe khona la. Haleluya. Kulo msebenzi walo mntwana. Khumbula sinakenza ngisathi ukuthi bekakhulelwe bani kubantu bakhe. Ngangikhona ngime ngangimelele ngingumagodi ngivena kavulakade. Nalamuhla sengimlo sasele nkosisi sisomdzala ukhona kodwa soluphele kakhulu. Ngiyambonga kakhulu kwemfana wami. Imisebenzi yakho sengivile ba. Amen. uNkulunkulu akusize. Amen. uNkulunkulu akuphe amandla mntwana sisi. Ukhule kakhulu kunaloku. Noma titha sethi kunyishaqa, noma titha sethi qhamuka ngala nangala uthi inkosi ngipha amandla ngiyawadinga. Ngiwadinga ukuthi inkosi ungiphe amandla kakhulu ke manje kunakuqala. Amen. Ngiyabonga mntwana sisi ukuthatha lesikhundla esikhulu kangaka emndenini wethu. Sizelwe sibancane azange sibone lokho. Siyakucala uNkulunkulu ngathi angabusisa nakubantwana labetako ungathi bangasithatha lesifundo yebantu abemfanami. Hawu yebantu abemfanami Nkosi yami ukuthi phatha ngalelinye ilanga kumnanzi. Haleluya. Uyakhula lapha emandleni. Phumani kunyawuke bantu abami. Phumani otshwaleni bantu abami. Nitophila esikhathini semusa uNkulunkulu lasiphe sona kuthi ngalelinye ilanga siyawuphila ngesikhathi semusa. Haleluya. Mina nje sengiphila esikhathini semusa. Njoba ngilanda ngasisi nje sisophila esikhathini semusa. Asiphiwe ngubani? nguJehova. Amen. Ngokuthi phatha kusukele buntwaneni. Ngeke uqale ukuthi phatha nyalo sengaka. Yancithiswa tinsuku. Uma lithi hlonipha uyihlone nyoko sisita kakusta kwanze vele. Isuke tingasho lo mtali lokutyalako. Zisho umtali lohlangana naye esigodini nalohlangana naye eTulentsabeni ungumtali wakho lo muntu. Haleluya. Ukhuluma nani bahlukile? Amen. Ngoba sibona namhlanje ngidawuva uthi gogo ncane kanza hamba kanze bamgciba abantu abakhe ningevanga ngendzaba yokuqhelelana kwemhlaba. Haleluya. Akusahanjelwana nyana. Siyabonga. Lo mntwana sisi haleluya. Siyabonga Jesu. Haleluya. Amen. Mamncane nababomncane ngizwa ngiyamthanda bathandekayo. Amen. Ngizwa nginenjabulo ngaphakathi. Mayibonge inkosi. Amen. Ngoba masikholwa la emhlabeni sikholela kona izinto ezinje. Mayibonge inkosi. Haleluya. Ngoba sibona bobaba bethu nje bagcila amatafula bathandekayo indaba kaNkulunkulu. Mayibonge inkosi. Amen. Kuthi noma sayifika ivunguvungu kodwa uNkulunkulu khona. Mayibonge inkosi. Ngwazi usabhudluza ngale nkonzo bathandana umuntu ufikile ekhaya uphuma ibanga inkonzo ekhaya masamba sisi sidibana nezinye inkonzo. Mayibonge inkosi. Haleluya. Ngithi namhlanje ngidele namhlanje ngibonile amajuba. Mayibonge inkosi. Amen. Malo ngiwabuka amajuba ku TV mhla sengwabone ngamehlo. Ngibonge inkosi bathandekayo. Amen. Angathi inkosi ngabusisa. Inkosi Jesu. Sibusele
Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Bazalwane, siyabonga kumndeni wasekhaya, siyabonga usebenze kahle kakhulu, siyabonga kakhulu. Ulunge kujabula. Siyabonga kakhulu umndeni wasekhaya usebenzele kahle kakhulu. Imali yabo ku-cash bayenza imali engaka ngo-980. Bayenza u-980 ezandleni. Yebo, and then eziphweni base bayenza imali engaka, izipho zidure kakhulu, zenze imali engaka ngo-550. Isihlangana yonke imali ithi 1,500 ono 80 rand. Siyabonga. Ngiyathanda ukukhunjuzwa bazalwane, mhlawumbe nisokusile, mhlawumbe abazalwane sebayalala. Kunomkhuba wala ekhaya, kungenzeka ukuthi mhlawumbe ungene nge-back door, ubosibuza ungashaya izandla kuphela, sukugayile ukuthi la ekhaya zishawa njani izandla. Asiyeni bazalwane ezasezayoni. Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu. Bazalwane, sizobiza ke namanje ukujabula kwala ekhaya kulunge kakhulu. Ngicela ekujabuleni njengoba sizobabiza bafowethu, ngiyacela, ngiyanxusa, ngicela ukuthi amajazi ahlale phansi. Yonke into
Yes,
ngenxa yesikhathi bayigcwele sibonelela nezivakashi zethu ezizosiza. Naku kujabula. Ngiyalala. Ngiyakujabula ngivuka baba uvuka uyithathe. Uvuka uyithathe. Ekutinki. Uthi ugoga kulalwa lapha kuyaphithiza uhlala eceleni kwababa. Idonsa imoto idume. Ngizamphangisa kulalwa abantu abami kuyaphunyulwa nje ngoba nizosuka nifike niphumule uthi na uphumule kucaba ukuthi izimvu zilambile bese uthatha uthwala bese uthatha isambatho sakho so uyambatha so kuthiwa kuyagulwa ezizweni so ufika kuqala uthi baba sengibuya khona sengifike ngabona ukuthi konakele bese uthi baba silandele ngiyokubona yasetshenzwa mntana amakulala uzutshekele khona njengoba usibona sitsheka nje futhi mntanami uthina sowubona ukuthi seliyakhula igagasi ngoba abantu besilisa abake bakhule phela ubona ukuthi liyakhuphuka igagasi uze kancane uthi noma ungananga uthi baba ngonile uthi ngicela uxolo ungazange wenze lutho mntanami banjalo bona abantu abagugu futhi njengoba ngumfundisi khona yenzi lutho kwakuphuphuma umuntu wena mntanami uthi baba lapha konakele ngiyaxolisa ubonanga lutho uzoyibamba mntanami uzoyibamba baba lesi sitshe sibuthakathaka lesi sibuthakathaka lesi ngelinye ilanga uzobona nawe umsize baba ungaphela inhliziyo uthi mina ngiyathi mina ngimswati ngiyahamba mina ngisontweni mina akushiwo kanjani uzwani mama uzwani uthi uyangibona nami ungafuzi baba khode mina bengishiya vela shiye ndathi athi uzosala ubona nami bese ngifunda kwenza mntana sowushilo vela ngisale ngiyibona umbekezelele baba ngiyakucela umbekezelele ivangeli yilo lelo umthanda wena umhloniphi nali bandla la kuneyintandane ngondleni mina ngizokondla lezi ezintandane lezi kodwa ningangondli mina ngithini ngizipheni thule bandleni saphila yondliwa kujabula niyangibona yebo ngizothi ngahamba ngizobona laba abanye abafelokazi abanjengami ukuthi ubani naye ngiyanqanga abantu ababi ivangeli lihamba kanjani shumayele mphephethe shumayele mama ivangeli lombuso nina futhi nifundile thina besifundiswa umoya oyingcwele ninambile naye naseyikolweni niphethe namaphepha nizithobe abantu abami nizithobe ikhona into ezofika iphakamile kodwa naniphakamane nizonehlisa ngithi mina laba bantu babona nje abalunganga bonke laba abasekujabuleni elesileleki bayahleba bazanihleba banikhulume zonke izinto phephethe uthi uthenga imoto bathi imali zabo njengoba nje isidudla bathi ukhuluphaliso iy'imali zabo kodwa ubekezele ngiyanincenga ukhuluma kokugcina manje angisafuna uphinde ngikhulume khona kokugcina akuze nginithume Nkosi yami ngikuthengela iBhayibheli mfundisi manje bathi balikhohliwe ngalo ukuthi angisakwazi ukuphathela ngikuthekelele English ngoba kuyasithanda isingisi sizofika ke bese uyazi ufunda kwezakho ukuthi liphuma mgogo ngiyabonga baba uBishop baba ungaphindi ungibize mina ukuthi ngiphethe ukujabula naba abantu abaphethe ukujabula nale flag elikhona lasekujabuleni mama Bishop sengicabanga ukunyomula kodwa ngithi hayi ngilindeni mhlambe sokuseduze ukuthi bese niyalichacha la kubhalwe ref Mrs Lady
boss hade angiqinisele nje abantu abangilokhu ngibagada mina-ke ngingabe sengithuthi izindaba woza lapha Simon baba umbishop ngifuna ukukhuluma mhlawumbe ngikhuluma kokugcina uyabona bokufanele ngalesintu sethu ngigcobe umfana wakade benami kodwa ivangeli alisinjalo ivangeli alisinjalo ubaba wangibhabhatisa ngintombazana mina abomama bakhubeka makangifaka emanzini nasiphuma abazukulu sima ningilalele nonke sema wathi niyabona mina wakabheka mina nginibhabhasele egameni likaNkonyane nginibhabhasele egameni likaKristu Jesu inkosi yethu ningathi nasanihambe emhlabeni moya wenu yovaya eShastone abomamethu abethu abomama bakwada bamnyanya bathi uhlubula abantu bethu ubahlubula kaNkonyane kodwa manje niyayibona le nto ukuthi asibhabhaselanga egameni